Nang inang. Amoy ate nang. Nangalaman ta? Impadawat ni Kabsa Mau. Wow. Amok ato ako na igat na ito. Igat. Igat. Anyang tawag na ita nga kwa. Nga igat. Binisag. Binisag nga igat Kabsat nakaramang kayon iti binisag. Wenno pinindang nga igat iti Tagalog na palos. Napurel ato maptabain nang nay. Taba na eh. Wow. Intit na Kabsat yon eh kwa. Nang Willie. Wow. Po Nay nagimas apo. Napanda ka no nagbatok kin Uncle. Sino? Uncle Wilmer. Oh. PC na ato isa. Made, dakkel ata. Ah. Walang ata. Ipos na lang. Ipos na. Dito mo't buo ato yun eh. Way. Nay, po, pakita yung man taba. dati. Pakita man han na ate. Apayaw. Taba na eh. Para sa man nga orang ipapudot dajay kwa. Dajay mantika ta umilgatak man basay. Oh, sige. Umilgatak man ti sa gigay sa lang kada amang kasani kadarosay. Way. Po naiimas na ito eh. Pag manmantika pa nga. Pag manmantika pa nga talaga nang. Kakapsat na padasan yun iti nagsida iti kastoy no haampay. Ay ket buyain nyo ta kwa. Ta mangan tayo. Magpagada pa nang mamimiss da ka kanong makita ti vloggen. Nang ipakita mo na ropam nang. Adya man tupol mo nang. Adya tupol ko. Pwede kapsat dagiti mo pa nagpapapicture bagada nga nasungit ka ni inang ko. Sungurad nga handak. Ang kanupay nga. Well, hampay ka nung kuha nga katkatawan ni inang ko nga pang isim. Suplada ka no. Jangar tupol ko ti kabain ka Adi tupol lang main. Iso nga isim pakita mo itupol mo nang na makita da. Yon. Iso nga ano na gets isim kakapsat ni inang ko na makita pag. Bagada kiti nga nagsungit na karong kay. Mabain na karong agisam ta da jing pang ko kaawan. Oh, dayay. Di ba? Bagto no mapangipunan tag ninginak tulatan. Iso pa yan. Ada yun to pa ja tao. Ngingingyak to kung kunak to jayan. Oh. Dala kami di magbaga nasungit ba ni inang mo nga talaga ti papayso ko pa nagbiag ko na dati. Nga nasungit at absat ko lang. Baka naranaan nyo lang nga nabannog. Na kami suot no ka isunan kastanew. Takwa. Tajingipin na ngamin ke nakakwan natupol. Pauna yung kahit magsihan. Bina, kahit kata. No, dati itag iti ugurot ka kabsat. Adamat iti kwa pinindang iti Ilocano. Yung kwada lang ti init ato tanong nga mapirde. Awampay. Apay madipay mga guni Mike. Excited mo ni inang Mike. Tatanak lang aras mga makaraman ti igatan. Tapsat na imas mo lang ato yung kwa. Ano, aji fresh. Sariwa. When tapos itunom. Itinangalan namin ato yung adayo. Jisuling nagtikwan. Iti karkaryanin. So nga binilagdan tanong nga mapirde. Noon da binilag. Mapirde. Palungsot. Wain, so nga bilagda. Oh, ibati tayo dito kapsat kwa ramanan ni Katuro ta nagawid di kawayan. Tapos ni kwa ni Amang. Maramanan mi damdama. Ato ito kin ni Katuro ni ipos lang ata lang. Mabuhay mati Katuro. Magawid ka tong bigatay. Maraman na mato yun. Oh, inang ramanamon inang. Oy, sige, po. Hindi kita man. Imas ko talaga. Han raman naman natin han. Igat. Wow. Ito na yung tagbat ka ditan. Kita bat ko. Uy, tagbating. Ditan, basit lang. Kasulalit yun. Wow. Kawak ka sa lalit yung kawali. Singo, kakain ko. Oh. Lalat na ta. Oh, gimas. Wow, isyak mo mait. Tara para. Pangan tayo nga sa iti igat. Yung pinindang. Nagkirisang tayo, nag-imas sila. Gimas. Nakanyakam. Oray pa yung umirit. Toro, agawid kan.